Okay, kaaro ba? Matama kayong arud. Gadumtungag. Iti programa, iti 4 decade duo. Nga napoluan na adda kami manan dito lang po 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. Ayan. Kano doa ta kasano? Dito lang po 97.7 Sweet Radio. Nagsamit. The station. At the station na yun, Jai? Wana. Awano. The oras get alauna 4. Wah, kasi nga ba? Sabay. O pata minutos, karo ba kalpasan na iti alauna. Ay, kaya man niya. Oh, may mga tinggan. Ang arod, ngayon ba, kadomingo tayo amin, ang nangruna kanyayo Kuya Jun, Kenjan Mark, kablaawan nakman, kablaawan nakman ko na nun. Amin nga madamang nga dumdumugag, dita Baluarte. Manong, pa-request man, de kansyon ni Danilo. Thank you, Manong, and ading, God bless us all. Manong Jun and John Mark, request kuman tayo chismosa para katigiti amin nga nagsisiping titila na ako na naman ni Mighty. Mighty. Kablaawan niyo man ni Rejoice Patilio Pasyon, nga anak ni Auntie SP. Yan, Rejoice. Di Uncle Rocky, tanagturo po si Di Viernes. Congrats Joyce, patikin ni SP. Nga madi makaawid. Nakaawid. Kaya sino na ito madi mga nagpakilala. Madi nagpakilala. Anyway, I'm sure nga taga Villa Carmen daita kat congratulations kada kiti so amin na po nga nakapagpagraduar kada kay kapagpagraduar ka naggraduar. Ayan. Baka monkey eating eagle daita kan maamakak nga umasdag tanariga. Narigatong ko na ni ka Emil na ako. Kaya mo sa Sir Emil, kuha ka? Maku, ipayag mo, kasi ka Emil. Talagang ni Sir Emil ka... Amom ko na na the Eagle. Kumakain ako ng monkey, pero pag lumapit ka, Kuya Emil, ibig sabihin ba monkey eagle, eating eagle na ako. Kung na niya. Ano pa, kita pang ablao dito balong. Wan, naimbanggal daw kanya yung manong, paikablayo man, daang Kalumarlo Pabiling. Wow. Enti bagat na, nga napintas ni Auntie Vilma Pabiling. Ni Nori da ito yung manong, Tiramon. Amamom. Wow. Amamom. Nori, kanta da ita Sano? Nori, di ba madala kanta? Maday, kasano? Grade 1 lang ang inabot ko. Nori, Nori. Wow. Anak ko na ba? Naimbanggal daw kabsat, kablawak man, ni Buroy, ngagmamama. Ito'y sirop timangga, coming from Arnel Pogi. Pogi ka no? Mamati ka. Mamati ka nga Pogi na ito. PM manong greet kawan ni Erwin Tomas, kaniading ko nga anggo, ngagbilibilag timais. Wow. Request ko man dyan, bakitan abalasang. Manong. Kita man, no, aduti nag-guest jay kantat jay Kapitana Tatay. Ay ka, ado ya. Guru ka. Okay, mention. Jet Pasqua, San Isidro, Jeffrey Balacano manan. Kaso na-udi da na. Na-udi ka mo, barok. Rodelbert Pacurza. Kapitana. Aileen Pasyon, awang manan. Udi ka manan Aileen, dakala gobyerno, niyang ingarod. Nagbunto kami si Romar Dugila. Signal din yung Villa Carmen. Maday daw na ka. Lenlen Ifondo. Hiner Gamay, Andres, Rochelle Biano, Christian Marti, Los Biminda Indiano, Jan Marquez, Mark Hill, Jomel, Elmi, pati ni Mami Elmi. Rick Viernes of Pugalion Proper, Sheena Castellores, Apo. Anyway, thank you very much, Apo, kada kayo amin nga pimugto. Gusto mo, dagi pugto yung kapitana dito nga sunata. Isulang. Inunaan lang nga talaga. Inunaan lang nga talaga. Kat, damdaman labasit, barbaring ataman tagi sponsoran, iti may samanan, Apo nga, dat lag nga sunata. Aha, kat iawat ko bit, iti kape, tanong makaigub ka, tadi ka gitututut dita. Batch, request ko man di si Rukti Pandiling, Marvin Soratos, atoy, oy, naimbag nga malong mo, Marvin Soratos. Iti, kaklase kiti GNC atoy. Kaklase, anang nga rod, iti talugading when no, iti mabalin mo nga baga nga karakter na dito nga tao. Gusto ko makanyam. Anya, sino nga John Mark? No, dating aduti kamuro na. Tata, sino mo dito? Ni Marvin, anamati mabalin mo nga ibaga kanya na. Ni Marvin Soratos, ay dakkel ti pagina. Masal-masal, dakkel pagina talaga aja ka. Mga basketball ata, nagpig sa basketball ata. Dumudupag.
One. Nadupag kas la kanya mo lang, nadupag ka. Kasay? Dupag ka. Dupag. Ano tinadupag? Hindi kasi na eh. Ah. Adik matabag de dribble ka kasi natin ipagidan. Iya. Aja baga na. Tama na tayo tibagin. Itong suna, itong parna kasi kumaan. Dupagang ka nga eh. Dupag. Dupag. Kung anong lugar da ita? Dupak sa aja. Ay, Baring laang ka na mabalain. Apaya. Sirok pandiling ka na o kuna na. As per request, sirok ti pandiling ka, awang problema nga rod. Nga rod, karo pa para kadikiti padak nga agop obra de unig ti balay. Wow! Wow! Sana mamati. Oh. Na may sakto no next week ang agprograma dito eh. Agop obra ko no saan? Man nagubura ka. Nagaduguro to para mag-amin aglaba ka. Duha talata nga rod, duha talata nga programa. Sikate aglaba, sikate aginaw. Thank you very much. Agmap, agbuwag kay ti paraangan. Amin na. Agsipog ti mas masentas. Ngamin, itatanga pa naman ka aruba no iti lalaki ka dinamaw ko para tuwanig ti balay. Kasla kurang. Ay kamasapol ka makitin ng gay ka iti baka mo ng trabaho. Hanaga po to si ka iti trabaho. Iti ruwar ko na nagat paisirbiyan ka mo yun iti balayan. Ay hang kumamat. Kasla kanyang tubalong no agasawa ka tumulong kan tuma. Agis iso ka tumot. Agis iso ka takno pumutaw ka. At hang napinta si panagtinunos no hang kayag tinulong nga kasawa. Hanyo ko mga daksan no makakita kay kasawa nga agsinsinango iti batsang aglablaba. Tagat nagbayad pa nga kita na senyales nga very sweet na nga duwa. Dekadi. Wag laang nga puro lalaki tagtrabaho tatay babae mo ka na blonde ti buok na naka-manicure, nakahanging blouse kada naka-short tapos sila kay naka-DJ nga agisalasan lapay. Haan nga nasaya at apo dayta nga kita isong nga nga nagaramidak iti sonata entitled Sirop ti Pandiling. Dahil nga rod. Para kaninaw. Kanyang. Shake Nagtaraki ukis mo, nagtaer ti takder mo, nagtakel tamasal mo, burburan pa ibarukong mo. Kabut-buteng, day talangan, pati tirong apang nakalisyan. Nunagnakan ti kaduan, talyawan data pustura. Kaaduan, ababai, arapa abda katrabii. Day tamat, cho abagin, kaay ayuda apermi. Ngaman kiktot ni tilaing mo ng pili. Sinarak mo tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sirop ti Pandiling, kinalalaki nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y ti upin. Aglansya ka nagsagat, at pisok ka na ding-ding. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Adu ka no't pinaspasangit mo, inararan sa pinanawan. At dapay tinagsamal na mati nga ikalaysan. Arik na paikat na pilidan, inalampay Anyatata, tiro pang nakasarak sunat na bakna. Sirop ti Pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba ka nagkupin, agaw awir ka pa'y iupin. Aglansya ka nagsagat, at pisok ka nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti ka pipiling. Take it, John Mark. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas, tinanganan, ken agsibuk ti mas masetas. At damit tay magibarbartek ka, ken kelat nga agtaray ka.
daytan titudo tasalapay kumabasada. Sino ipandiling kinalalaking nakaduling ang labake nagkupin agaw awir kapay ti upin ang plancha ke nagsagad at pisok ke nagdingding daytag naganap mo iti kapipiling. Sino ti pandiling kinalalaking nakaduling ang labake nagkupin agaw awir kapay ti upin ang plancha ke nagsagad at pisok ke nagdingding daytag naganap mo iti kapipiling. Daytag naganap mo iti kapipiling. Daytag naganap mo iti kapipiling. Oh, ha? Okay, Ngarud, as requested, Zero Tipandeling over our text line 0977-369-1552. And for those who want to send their messages, data apo ito official text line or mabaling nyo mo dito yung MixLR apo agi mangtad. I-type yun lang apo iti chat box iti mensahes yo dito yung Filipinas wala dito balasyo tao and bingo. Dito Ngarud kat ulitin may apong ipablaa kadaan ti programa iti 4 decado sa Jai Honolulu, Hawaii over KPRP Pinoy Power Radio broadcasting 650 AM Honolulu, Hawaii. statewide nga kung nada. Statewide. Kablaawan dakman manong June kanading JM dito namilangan Alfonso Estifugao kanayon kayo nga dingdingken Kuya June makaparay nga talaga ti programa yo Kuya Shaq ni Eduardo Obaldo nga aggas gasolina nga agbukbukod na kita man lang kablaawa man ipagkuku nga ni Mary Jane Obaldo nga DJ Balay nga agbanbantay ti garreta pa-request man da scooter naku nalpasan karro ba awang kasiguro tatay rugi na isong madim amo. Ayan. Na, hello mga DJ, gandang tanghali. Sayang di ako nakapagpa-picture sa inyo in person. Kahapon sa Villa Alca. Pa-request ka po ng sayo by Silent Sanctuary. Anyway, nagadutin nakipicture ka nga DJ Villa Alca man. Thank you very much Abu. Iti nag-invite ka na kami tita nga agkansyon. Napilihan na Asuncion and Malipatakon. From Maglipay and from Alicia da kita nga nagkasal. Ay, from Raniag. One. Hi mga manong, pakibating man nga da uncle ko nga agin ina na sa tangal daw ijay Ramon Raniag ijay 4 to 3. Ano naman? Timanok. Pakitugtog mo man jay Kiniwar. Thanks po, Ismi Carol ng Alicia. Ano yung 4 to 3? 4 of 3. Ijay 4 kan 3 kata? Manong June, o Manong June ka no? Kablawa man Joanne nga taga Burgos Ramon Isabela kan dagiti family Laureta di Taplanas Ramon Isabela kan kastama kanyayon Manong JM kan Manong June request ko man day parparbok agyaman Manong ng kablaaw German Laureta weno Herman Laureta iti di paar na ti aglipay kirino di paar kablaang man ti birthday Boy Benigno dito Washington. Ngagtagtagay tinagkablao baby nga darling ko na naman. Ita nga Okay, listening from Hilo, Hawaii, we have Evelyn. Kuna na urayan ni nanang kumantay video jay YouTube. Nurabi ipalanggam awan pay mo awan ti internet mi apo kan awan ti Facebook ko isong matik lang makalagin by Monday siguro apo dito replay na dito kan jakpay na damag din iti CEO iti KPRP Pinoy Power Radio no mabalimi nga i-upload iti files mi nga mararami dapo dito nga istasyon anyway nalabit mabalin siguro itong i-upload in the future kat no siya sunuman dito mo tawag kanya kita tangka nito dito cellphone ko nga nga ta song batak nga ta sige kapay lang balo sige
Naimbangal daw yun dito estasyon. Pagkikablao daw kami man dito. Balay kuya nga madamag. Palpalpa. Dito Surok ti Kawayan. Santos family ti Laurel Cordon. Tinagkablao Scarlett. Agyaman na kuya. Naimbag nga malumi amin dito. Cordon Isabela. Naimbag kapanagdengdeng nagyo. Kuya Jem and Kuya June, pakigrit man ni pare JB from JR Kabakungan. Oh, pare JB ka no? Kabkablaawan na ka ni pare mo nga JR. O sino tayo eh? Apo, kat dinanas baala nun nga mga ganti dedikasyon na ni Dr. Adriano G. Sabado. Ay, so na tayo eh? Iso na tayo, makaungi mo tan. Uung tanak mo tan, tabati ka naman labatil. Amom latan, siyempre doktor ti panunot kastangarod. Medyo mo basit diferensya. Anyway, peace to you my friend, Dr. Adriano Sabado of Bugalyo Norte Ramon Isabela.